ya kwenzeka kanje ngayithenga lapha ya uyabona mangabe ungasemabhasini akwadasi khona ibhushe leyingala ngaphesheya kulo line wasegaraji Okay. sazi noma Impande lapho ngiyabona kodwa. ya ngayifica khona inkukhu bedayisa inkukhu umuzibuke ngathi yasekhaya impela lapho ivuliwe yasiba noplastic ofakwe ngaphakathi onebhakisho nangesibindi nengihila zakhona futhi oselweke no-window ngayithenga leyo nkukhu ngathi mengifika nayo yenziwa yalungiswa ngoba phela kusasa isabatha kodwa ngizovuka nje emsebenzini kwabene kuba ngidingile yenziwa ngadlala okudlekayo kwasala okunye ngizokuphatha emsebenzini ebusuku yavuka le nkukhu isibonakalisweni yavuka yahamba ngeenyawo mayihamba ngeenyawo le nkukhu la lesikhiphe khona ngemva ibhakisho lezi eziplastic kuthiwa abantu bebaningi kuthiwa yini kuthiwa iy'mpethu zendlovu ya kwaphethuzela iy'mpethu ngelanga emva zithi umuntu wokuqala engazama ukuthi ngimfune ngimthole abeseduze ngoba ngisahlala lapha ngasesibhedlela ngoba umvangeli thiba umvangeli la kunenkukhu ethengiwe lapha ekhaya yaphekwa ngadla ngizovuka ekuseni ngiyiphathe enye ngesabatha nje emsebenzini kodwa kuba ngisayiphatha wathi yena yini insizwa yezulu kwenzeke njani ngathi ebusuku ivukile le nkukhu wayibona isibonakalisweni kuphethe zebe iy'lwane kuthi wathi wasewenze njani kanti mina ngikwazanga uyiphatha bengizoyidla kanjani sengibona into enjeni wathi ewe hlasi uthi insizwa yezulu ayidli inkukhu iNazaretha alidli inkukhu utshele nje ukuthi iNazaretha alidli inkukhu ngathi mina ngabe sengiyeka njani sengiyeka njalo ngiyekele ngoba ngiyibonile ngase ngibuyela kumvuyana ngathi bakumvuyana manje na kwenzeke kanti wathi hawu wena udla inkukhu uyiNazaretha iNazaretha alidli inkukhu lawo madoda empumelelo nabengayidli inkukhu angayidla manje lawa amanye amadoda angayidla kodwa lawo madoda abengayidli iNazaretha alidli inkukhu angisho into ngibone ngiphethe ukhalibhothi ngolunye usuku mhlawumbe ziy'ntathu phakathi ngizobhula ngizobiza abantu bezidle mina bese ngithenge inyama ebovu phekwe yona namadongwane eceleni ngidle lapho Bengithi ngisazwa lapha bushaka ukuthi njengoba sixakekile sizwe ukuthi uyakwazi ukubhula ngayo amalanga mawubona seqhubuke kakhulu ukuthi ke wena usuku wenze lento uyayidla ngiyabhula kwenza kube kubili njengoba ngisho ngifike ngithenge zona zibe ntathu ngala bese ngithenga isijumbu zenyama ngala wena ungayidli ngingayidli inkukhu phekwe lokhu kuyamukeleka kodwa futhi mase ngikubeka la esithebeni ngizothatha le nkukhu ngineze nabo omakhelwane bakhe ethami bedla bese ngihlukanise le bovu ngibeke mawe ekhaya nambeke wena ungayidli inhlobo uma bekhaya phela inzime yabo indaba ngoba bayashayana bebodwa konke inkosi langa yafika kuye lo wakithi ngenhlanhla bengimthengela kusho umakhetha akhe ngimnikeza kodwa yafika inkosi langa yathi uyabona nje ubugula nje ungasindi wena udlala leyanto yeka yona athi uyazi lento ihlala ikhefuzela izwela nokushisa yonke into manje uyayidla gula wena kodwa bayathi mehlangene nabantu bamcindezele ethi hayi uyabona umuntu mayeyedwa ezohlanganelwa iqulu unkosikazi yawazi unkosikazi kulokho okubuzayo nami bengithi ngisazokubuza ukuthi kuyamukeleka yini umcimbi ngoba ngikhona enye insizwa yakamkhungo eke yenza njengoba badesha ubabushanga ukuthi uthenge ezo-3 ezobhululaka yawenza umcimbi ithi siyilele yabona isithebe sihleli la omkhulu bakhe bejamela isithebe kodwa akekho dlayo lase lithi wasebuza ukuthi awubomkhulu nangadli lathi khehla hayi bomfana ungasidlisa kanjani into engadli wena phela sisodla ngoba sibona wena nawe wathi thatha noma iqathe elilodwa bese uyadla ke nasi sizothatha ke kuyona le nkukhu bathi phela ke kulungile awuyidli impela kodwa ke namhlanje kufanele uyidle ngoba buwenze lo mcimbi obuwenzile
Uzobeka usuyayiyeka uqhubeke nokuyiyeka kodwa ngoba ubuwenza lento ubuyenzile thatha noma iqathe elilodwa sekwanele. Hey ngathi-ke kunzima kwathiwa akawuqale phansi. Abe sethatha noma elilodwa ufeyilile. Mina kangabi ke nenhlanhla yokuthi bakhulume kanjalo. Kodwa into eyenzekile ngike kwathi ngoJune lo esisuka ku ngathenga izinkukhu. Kuyayithiwa inyanga yabantwana leyo. Sengaze ngayijwayela nalekha ukuthi mekuJune bekhona into engizoyenza. Kuyaqala uJune uya ngasekupheleni sengenza umphako ukuthi sekuyongena umhlangano. Sengiqale ngabenzela abantwana eceleni. Abantwana abanjani abaphuphuma? Abaphuphuma. Wathinta indaba enkulu. Bendlu nje yonke yakithi mhlombe nehlobo ezinika kakhulu thina. Ngithumele ephepheni ngithi ngicela ningiqoqele abantwana bayafika futhi. Ekuvele ngene usakabhu. Ekulaleni kungena usakabhu. Kodwa bangibopile kule game. Bangibopile kule game. Sifike senze izinkukhu zabo zantathu. Kwadliwa sabiza ingane zomakhelwane zadla nathi sadla inyama ebovu. Kwase kusuka ingane eyodwa kuzona. Kusazana lekhaya bona ke. Yakhuluma into eyodwa. Ethi hawu. Uyabona kulowa muzi babekho umuzi kulemise ngaphesheya. Yathi khona kwenziwa ngembuzi. Kwenziwa ngembuzi. Thina lesilukusenzelwa ngeenkukhu. Yangasho indaba ingayithandi yathi thina indaba silokusenzelwa ngeenkukhu lapha kulowa muzi kwenziwe yakho babhekisa ngalanga kaMemela ngangabuzi imuphi lowo muzi yathi kodwa kwenziwe imbuzi khona la kwenziwe izinkukhu. Okusho sekufanele ukhule manje umcimbi yebo wasenzela ngeenkukhu. Manje bakuduma le ndaba oyikhulumayo inkulu kakhulu ngiyaqala ngibawa ukizwa. Inyanga yabantwana uJune nje inyanga yezingane kubuka khona into oyenzayo. Ngiqala ngibawa ukizwa labalonto. uJune mawuqala nje. Ukuthi umama noJune kodwa nje kube khona into oyenzayo. Mhlawumbe uyaqala wenza umphako uthi sekuyongena umhlangano. Usuqale wenzela abantwana kwakhona isitheko senzayo sabantwana. Hayi bo. Usibiza kanjalo usikhathi usenza sabantwana. Mina ngiyayikhuluma-ke la ekhaya ngithi hayi ngicela nikhethe umuntu oyedwa ozongiqoqela abantwana. Hayi mngani wami bayafika. Hayi bayafika. Umuntu ufundile umuntu. Siningi izinto esingazazi. Yabona le show ngempela. Basho ku23 uhambe 23 sempumeleleni angaze kizwe ukukhuluma le ndaba kanje. Very question.